Greš pilat, pa pa gre domov. Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. Danes za malo bolj drugačen video. To sploh ne bo kot vlog, zaradi tega, ker je čist nekaj drugega. Danes bomo špilali PES 2019, torej Pro Evolution Soccer. Tu imam Tineta pa Nela, se oba že poznate. Tu še imamo Fridico, pa Oskara. Ti dole, pridi gor Oskar. Pridi gor Oskar, pridi. No in zdaj bomo še špijati, ona vas sta totalna profesionalca, ker špijata tudi nogomet na PlayStationu, da glava peče. Jaz pa nimam pojma o tem, tako da bo Andel bo z mano, Tine pa sam. Se mora to nalavljati, ne? Daj lahko Frida, greš pusti malo. Ne, vrej. Ne, ti moje veljice. Ok, daj gremo kick off. Tine, ti pa je neka slabša, i desno. Ti pa pridi levo. Si piše, ne? Evo ga. Da X, hvala. Let's go. Pa gremo dečki, kalo. Hvala, res. Player is home. Hvala. Alo, kaj smo zdaj, mi smo barca, ne? Ja smo celo na. Ti pa je nekaj slabši, ti ne boš. Daj prosim, daj Frida, da se... Radi se naslonu nazaj, da se... Ne, ti pa ne delaš pila. Pa, razumeš? Alo, tisni random, ne upaš. Ne, pusti. Dajte pa, ajde, daj, probajmo. Čakaj, da si ekipa. Ajde, vsi trije random, trikrat. Ne, se lahko sam. Ti daj sam. Ok, ti pa je trikrat. Ena, Čakaj, mora ni dva, dva. ok. Ena, dva, tri. Še mi, ker smo fair, ok? Ena, dva, tri. Ok, imamo normalne ekipe dalje. Ok. Da je oba. Da malo bolj zanimivo. Ti pa meni peže. Kaj pa če bi jaz bil? PSG. Ali pa... Tu imaš puno ekip, ne? Ne, škaj sem. Arsenal. Ajde. Čakaj, Čakaj, le stadion samo spremeniš. No, ne gremo stadiona. Camp Nou. Tak, ja. Camp Nou imene pri nas, pa dajmo najti, ne? Ja. Ajde, dajmo, da bo trava bo normalna, ne? Pa da bo suha, to je važno. Vrijo, daj. Game plan, čekaj, zdaj si moramo spremeniti. Boš kaj meni to vre? Čekaj sem jaz. To sem že, ne čekaj, boš kaj meni to vre? Ne, moram vas ni želati. Zato ker jaz sem tu, kao tvoj šef, ne? Boš kaj meni vre, da lahko ko to držiš ti, ne? Daj sem to. Si lahko Ja, premikaš. to vem, ja. Si živijo to? Opa, ne, stisne, kroger stisne. Ti si kaj spremenil? Jo. To bomo menjali. Ona dva to blata, jaz nemam pojma, ne? Zdaj ti je. Jaz Frica sam gledam, te znaš. Ti tam meni je tak je. Easy. On je v Arsenalu, zdaj? Stari. Že dolgo, jaka. Škoj imam Neymar, se ne vem. Kaj je Fridica? A ona se igra s tem? Bernard, Vsi pridi, tu se igra, da boš na video. Damo tak mela. Si verjete, ne? Ja, vrije. Super je. Ne? Yes, sir. Čekaj, jaz samo dam na tiho malo bolj. 10 minut bomo, ne, igrali bomo match time. 5 minut. Ne, dajmo 10 minut pa bo najboljše dele. Extra time, on, PK, kaj je PK? Če gremo v kino, mislim. Kako bomo te? Mario Box. Injury. Hvala levo, Mari. O, žoga, si lahko spreminjaš? Da je Nike. Čakaj, da vidimo, kjer je malo tako ful lepa. Kjega slika, pa Kjer kaj si. je fake nasmeh, moram jaz. Ti imaš fake razpred. Ja. Čekaj, kjer si zas? Jaz sem samo lahko. Čekaj, kjer je pa jaz ti? Ti si Jaz sem modri. moder. Aja, podaj, red not, podaj. Jaz nikoli nisem. Lepa. Kaj? Če si sprašujete, da me slabo igral, ne? Ma jaka pokvarjene kontroler. Sevija, ti laufaš zelo ena, veš? Au. A, to je bil faul, gled, to mora biti faul. Stari, zakaj? Ajde, idi, linija. Opa, tu sem v liniji sem. Ne boj ego, levo, ego. Opa. Pa to si je? Kdaj je moder? To je bil faul, to je bil... Pa le, kako dolgo sem čakal, da podal pa nisi vedel. Sorry, my bad. Rdeče. Jo, če sem že Bravo, jaka. Ni rdeče. Je, Ni. ampak Rumeni. Roman je sigurno. Rdeče. Rumeni, gledaj, Pa to če so, si ga- to mi za njem smo profesionalce, ne, in to vemo. To je rumeni. Le, nič, si... Ja. Nič ni. Ker sem se dolgo slavil rekel, da nič ne. ker sem se par sekund slavil, on to ve, ne? Daj. Thank Hitreje, you. mislim. Pa, Zdaj pa če ne daš gola, ne. tekaj. Tak ja, bravo.
Malo se zašpilo. Ne, streli. Strelijo, tako je. Profesionalca, pa se vrčujem. Ja. Ti sam tu podaj, tu sem. Ti imaš za pa. A, fuck, nem. Center. Pa, mislim, če sem ga napadal. Ne, če sem Napačnega, ja. Vredi je. Ajde, imamo mi to. Ne, se vrčujem. To Matija nekaj hitre podaje, veš. Da je spade bolj profesionalno. Ja, vem, da lažeš si sam, zato pa je to slabši sam. Sorry ti. Kabla. Sorry. Idem jaz tu dol. Joža. To je bil faul. Da. Nisem mislil, jaz mislil podat. Moj, za mene, ne? Ja. Jaz sem mislil podat, sorry. Mislim, rumeni vola, ne? Jaz sem mislil podat. Friza, ti stek tu na tije tam. Te je strah kamere. Manj gas. Biš tako. Idi, Anel. Boga. Opa. Tu idem. Napačna smer. Tu sem ja bil. Ajde, center, noter. Kuj pali. Opa, tu sem. Kaj si ti šel v njega? Če pa ne gre na stran, če je. Anel. Kontroler, vem se sem... Alo, rdeči. Zakaj si ga šel od zadi? Se ni bil fake, hvala. hvala. Rumeni, ne. Gre je. Dobro, no gre. Si? Ne. Ok. Čekaj. Kaj to nekaj, ne, vrej, ha? Aha. Da bo vstalil, veš, kao pro player. Kabla. Offside. Ni bil offside foul. Oba, doma. Glezaj. Idi, Anel, noter. Le. Idem tu zadi. Ne moreš, Jesus ne moreš. Kristus. Kaj je? Na stran. Dolga! Smo nisem hotel dolge. Opa. Gremo. Daj. O, ja, kaj ti imaš skille? Opa, tu dol sem. Če sem spet napačen, da reče. Samo X je zapadal, veš? O, to je bil faul. Faul. To je bil faul. Kaj ona bruha do zdaj, mogoče neki zvoki naredila, a pa je pogotila samo dlako. Ne! Ja, ti se kar špila, ja. Opa. Če sem spet napačen. Opa. Kaj, če pa samo X tisne Je zapadal? ne za šprintom, ja. Opa, se ni vedel, kje je žoga, priznali se ga. Zaprijel sem. Opa, tu. A, to je bil faul. Tu ma... Ti ne bi podal. Ti boš mene poliral. Ti ne bi nikoli podal. Si pa boljši, ne? Sem boljši. Ja, se si, ja. Nisem. To še bo druga tekma. Daj mi žogo, naslednjič bila žoga. Na, nazaj. To sem za noč naredil. Pač, še veš, kaj sem mislil. Lol. Le to, koga podaja. Če sem ti podal not. A ja. Ne. Alo, v komentar napiši, da je kdo je boljši, Messi ali Ronaldo. Auuu, lepa. Kdo je boljši, Tavares ali Ronaldo? Alo, avto me kliče. Dobesedno? Ja. Kaj mu rečem, da gre v kino? Kaj? Da gremo v kino? Ja, gremo. Pa ne, gremo v kino, stari. Čez bi pa šel v kino. Te pa gremo v kino. Aj se da javimo. V komentarju napišite. Gremo v ali kino, gremo v ne, kino? gremo v kino. Če sem, ja... Nič. Kaj še za mene? Kaj je nič? Jo, tam moram samo napisati. Na tiho sem na telefonu. Kaj napišeš? Kaj bi napisal? Da bomo malo bolj Kaj? pozno prišli. Zakaj? Zaradi tega, ker smo zamudili prvo predstavo kina. Kar je res. Zakaj? Alo, bi špila, Magel? Ja. Oj, kuj začel.
Vija bi res rada izgubila, ha? Če to tebe gola ne damo, ne sem čujo kaj. Noben ga ne bo dal. Le pa to je, Ja, ka to ta. Ja, ka. Laufam ti. Ne. Ti laufam. Le, kaka bo da. Ino, center. Ajde, gremo. Kaj greš v center? Se ne, vem ja. Da ven! O, to bo tako lepa. Koliko ti to laki meni? Če ni mislim, to stisni. Koliko faula sta naredila v zadnjih 4, 6, 8, 10. Tretji rumeni. Gre nam, gre, dečki. O, ga s prsti, z lampijom, ja. Popekom. Po pa še ne. Je... Oh my god. O. Ojo. Kaj sem ima laufam vsega? Sem jaz v meni tele. Jaz pa sem moder, tebe. Če se zon kriza... To ni mogel biti faul. Da. Ti kot ti klikne. Le, sreš, vse sem trikrat natisnil. Je sploh kdo spreje? Pusti. Le, jaz ne da pusti na žogo, ti pa greš na mene na pas. Zakaj ne moš nismo mimo mene, dali? ne moš. Pač ti, šitja se tebe, zava, ne moš mimo mene, ne moš. Pa je dober sem. Kako si ga pokličem? Na moj Tam gor ti se piše. Klico ti, ne. Koga boš klical? Prej još. Prej, to se podaj, ja, daj. Aj, gledaj za gol. Se je vrgo, a? Dal ga. Le. Op. Ko ti je to zabilo? Jo, zakaj se samo klizaš? Drugo tako ne znaš. Gremo, laufam ti. Što? Kaj ne znaš, kaj pa te ti znaš? Še en prije. Tu imaš le. Kako podal si mi dal ti pa tako ono? Ja, full bravo, na napačno stran si podal. Se- To ima da zdaj karma, gledaj, tam leži. Rumene se Le, dobro. rumene je dobro. Jaz pa ne. Te... X, aha. Čakaj, a ne napiše? Nema čakajte, gremo. Pa kako podaja, bila to no. Si ti podal? Ja vem, se če tako podaja. Podaja samo. Tak igralec. Se pa pravo. Pa gledaj to. A pa tu sem. Le. Kak je podaja davaš ti mogoče meni? A si ti dal tam mogoče meni, a? Magas. Mislim da je dober, pa mislim da ne vem njegovi fint. Kak? Kaj, to pa zdaj res bom naredil. A me imaš crknulo, Daj. Poj, a me stupi. Tu imaš le. Kaka podaja davaš ti? Da ima bolj močno. Gledaj to pa. To ni bil klis, to sem se žogo. Kak je podaja davaš, ne ti moče? Ok, to je bila moja podaja, priznam. Alo. Kaj stalo? Pa, zdaj že rekel, da je to faul. Kaj ima za eno naredila, eno akcijo? Daj, podaj mi. Podaj mi samo, Dva pa sta bo pa bolj. mrtva, stari. Pa, Jeez, slabše nisi mogel podati. trikot stisnil. Ja pa, ne. Napačni gumbi. Je rekel, ne pa ne. Jaz sem se klizna, a? Le. Žalostno. Streli! Alo, ugasnil si. To je to. To je to. Oooo! To je to, Ole, dečki. ole. Si jo taka podaja, paki gol? Pa, kaj? Vse sem sam naredil. Ne. A, sorry. Opa, začela sva. Ja, čestitke. Ni še konec, gledaj, Ni še konec. To vsi pravijo, ni še konec. Začetniška Ne, ti ne sreča. sprijazni se, da nisi dober. Ajde, idemo. Da si za nič. Zoma agresivno. Pa daj pa. Bunke. Kako je to izgranje, dečki. Daj! Pike je na mestu, Kje je ne, tu? valjda. Kaj je na mestu? Podaj mi nazaj. nazaj. Slabšimi. Opa. Tekaj hitro. Da, opa. Če to zamlja si? Ne veš, kaj delaš. Kako si ti dober. Opa, tu sem na liniji. Sine. Daj. Noter. X, Noter. X, zdaj. Noter. Mene gre lofa, tak... A ja? Glej, če... Ijo, daš ti ajamo da te jaz toliko. Ne, bre. Se bi žoko, se bi. Od sreće.
Šlofo. Zakaj Rakitic je počasen? O, malo dribla, a? Ne! Mislim, da je out. Nič ni. Uncle break me je stisnil. Kak? Ne! Jaz sem... Nam nič govoril. A pač Tiho jaz bil, ja. stisnil. Da. Kiki, do you love me? Daj, To je bil no, faul, to je bil pa faul. Ne, prosim, daj. Nisem temu, dal češ na drugo stran. Ti že nisi, ne? Bravo. Rešim. Hotel sem se si klisal, veš, pa sem se imel žogo, takrat že. Zakaj je Frida tu za mano? Lepa, ti ne. Opa. Alo, jaz imam ena ideja. Kaj če mi tako nekaj pusti ta gol, ne, da gremo mi pol penale. Pa bo bolj zanimiv video, veš, priznam. Se ne možeš iti gola, da če se ti postima. Ti si normalno. Kaj mi si ti podal? Če pa si ne hotel, ti tri kot si Daj stisnil. samo Tako. hitro. Smo niso dali gola. Igraj! Kak me to razkuri, dečki, joj. Podaj, tu sem. Če znam vas, to veš, ki ste slab. Kaj moraš reči ena, kaj moraš stisniti? Nič, podaj samo x. Kvadratek. X. A ne, zasral si! Če pa neki bek si malo bolj Kako si zasral, stari? Če si mi stisnil. To pa čist medlo. Z mojega tempa. Tija ni dober. Pridi bliže. Fintega, Tija ni dober. Klafamo z ene strani, ne druga. Ja, bravo, pridi. Glej zdaj, gol v zadnji minuti. Pustimo se. Bo šlo? Ole. Kaj je s tabo, da bi rekel? Daj beh to dva. Ideno, radno si za nič. Kaj pa grafika, a? Eto, lahko žogo smo imeli. Nemo da roke. Tebi je nadal. Sem mu roko. Mislim, Še to? jaz Si sem- branili? Jaz sem bil boljši, ne? Sam... Gremo polja, zato bi Jaz boljši. sem imel neko srečo, brez izem. To zaskipamo, okej? Zato poljemo, da bi boljši. Se je bil... Pozaš mi več, strelov mi več, follow mi Le več. preprosto, dominacija v vseh. Glej, koga si ne smel podaj. Nekoga si ne... Free Kaj, kicks. kaj? 8 si imel, pa zakaj, če sem jaz imel samo 8 foulov? Eno še. Rematch hočem. Rematch? Ja. Start. Ni Rim. časa. Start Ja, match. to je video 20 minut. Je čas, ne samo krajšali ful. Je čas. Ne, ni ga. Kdaj je film? O 40? Hvala za ogled, you know what I'm saying. Ne, To je bilo vse na danes. Ni bilo vse. Tu si Še na moj eno kanal. Bomo enkrat, če bo hodili. Ampak naj bomo 4. To je bilo vse na danes. Upam, da ste uživali v tem videu. Upam, da je snemalo. Ja, je. Tu ste na moj kanal. Lajkajte ta video. Lajkajte ta video. In se vidimo naslednjič. Čau. To dela drugi youtuber, veš?